electronic device that is used. Dokiriki. No. To input information and output. Wina mugawa na gokuja. Asa. Gawa no ya dena ken. What is ovulation? I know what ovulation is. No, ovulation. Ni Samido na usubscribe Kururia TV. Support ijabeno. Subscribe, you like, you share. Kururia TV. Kururia TV. Uririkane usubscribe. Kururia TV. Au sio? Kururia TV, lighting up your world. Gatho cia munya gakunyitogeni muthenya wa umuthi guku gwa Kururia TV jitagwo Jojo wa Kamau na ngwiraga ni kuka chonjo kama jonjo na agiko ni rita ria kuria mbere gwikinya ha kanyamu ka red kandikitwo subscribe kahana free no kuhihinya na weko uko subscribe ite na gai kuririkania turarekondera ha mwena wa Paris launch we urenda handu ngiuka huruke handu hega ungikinywa kanyamu ni haha itikira kumacerera na ni gukorwo hihi ukihuruka ana hurukie meciria maku na muthenya wa umuthi tina mugeni wa mwanya kiria ni njui ni muonete haria TV-ini yanyu no tugutukiraniria nake tukimenya hihi mubango wake ni uriku mwaka uyu tumunyite ugeni guku gwa Kururia TV kwero atia ndire na wona uri okuwega wega muno tugwethete gugwetha Yako alafu ndagwetha uranjira mnanitafuta hamunipati sasa kwa nini haunipati kwa tuko koleto we busy muno na maira mako unaona riu Monday to Friday haria mundu ethaga ngima haha ngi ugetha nyama rego atha isi mutu ri uragutwara atia twathi uri urathi tondu ri tukiuga atia ti uri aturenda ni uri urathi kwa nyuma maguta ni maroneka uona maguta ni mega ikani magari kana makuruga utire maria mothe atha isi kuri andu makuonaga hari TV-ini nigikwenda urore mwiroreri hihi magwitaga atia na gibindi-ini ni gibindi kiriko koragwo githaka uririkanie mwiroreri njitagwo Catherine nduta wa Kiboi kana Leah aria meroragira Ithaga Riene Inoro TV ndiongereire marito okay kana auntie ya muthoni gugaga ni kuongerera ringi ria Mr. No jiwe Mr. Kifoi. Okay. Ni fafa. Leah kituhuthire ritwa Leah tondu ni ria andu makui muno. Leah guciarwo waciarirwo ko. Ndaciarirwo digitali gwetwa Pumwani. Kuma Pumwani. Pumwani. Isiri. Waya. Roiro. Uthayani kuo mushikana ni Roiro. Gicagi. Uthayani gicagi. Roiro ni mushi. Okay. Na kuma uthaya guka Nairobi wekora Nairobi ate. No aciari kuga matithenda gutangatangwo ni ndoro. Amarenda maisha mega. Ndo maisha mega. Eni. Na ugikururania nao. Gikururio. 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 Wonde cauraga ni gwekora. Na hindi ni mwaka uriko? 2004-5 how and how was your character hindi ria wari cukuru ndari muhoreri ukoragwo muhoreri God muhoreri by the way muno ndiaragia kendige ndikauge ndiaragia muno kwani ni njaragia no ndi muhoreri ndie maundu maingi na even ohoro wa acting wambiririo o cukuru kana kanitha de Sunday school kogo muthiko wa kanitha ginya riu na how did you discover that now like ukamenya aye ngadi na kiheo kia acting no digitiki ko di serious Kenya Bejoke Sunday School my mom ndiwe wadikaga script okay cia kanitha no na riu Sunday School gutie koragwo na at auditions ni ciana ciothe cia Sunday ukai haha riu marora oni hana gukorwo riu twaroragwo na miri oni hana ku actor uyu ono act uwo so owo kahora ri wekora ni kindu kiu ni gya kuingirire koguo ndarikia thukuru I was so sure ndirenda ku act koguo so ni kindu gikoragwo thiini wa family yanyu horo wa tuge feel Asha ti family yothe no jugire nie but your mom was a script writer yeah koguo ndu cio umira hari mamu wanyu no ukuritie
Wow. Na tuingire waingirire atia ni ukuingira thini wa Ithaga Riene? Ithaga Riene ri Ndari College tugicemania na twari college na producer. Okay. Othe. College iriko? Kenya Institute of Mass Communication. Okay. Koguo magika pilot ri, that was 2016. No na riu pilot wekaga na andu aria me available. Koguo to twari kirathi ki mari twari mwaka umwe. Koguo ni si unajonga kuongea Kikuyu. Tunde tu shoot pilot fulani hapo tuoneka ita go through. Tono moy ni je kwa tono kwa tokoranite kungi. Okay. So from there pilot ki approve 2018 Kenya riu ndoshokaga waria mari pilot. Na hindo wari na miaka igana ukiingira Ithaga Riene? Ngiingira Ithaga Riene 23. Yeah. 23. Na how is the experience ginyagia riu? Njega dikiuga ni njuru. Ukiuga ni njega, what do you mean? Njega mundu ingiuga ni njega tondu standard ya maisha ni cenjagia, quality ya maisha aici ina tuindo no ndigiuga ndire. Nä tå ronire gä theca akiuga akiaria horo wä acting life. Hihi we na nä njå å koretwo thä inä wa mä aka ä yo wagä twä ra å ngiuga atä horo wä giä mĩario ä rä a akäaririe na ä kiuga ndikwenda kå mä cokera? So acting ri is not for the weak. Koguo menya andu aingi ri ni manyandikagira inbox no nyende connect kwa acts ndarikirie no nyendere handu. First things first kono ko disrespect wira wa mundu to weri riu no ngwire njethera handu itanona kiria riu ndagukwira atia hakuna kitu unafanyanga naguo. So andu aingi mukaa maki expectaga uguka wone mbia utonge ufike famous shoot. Hakuna kitu kama hiyo. Sasa hiyo ndio inafanyanga watu wanaona ni kama acting haiko sawa. Sababu unakuja na expectation ya ati utatajirika instant. Mimi nilianza nikiwa 18. Na bado sasa siwezi sema ni mbaya. No ni gurite ta mundu. Okay. So hiyo expectation ndio inamalizanga watu. Alafu watu wana expect Hollywood kwa Riverwood. Na juzi niwe kirite gakuti haria mwena wa Facebook ukiuga ukiadi horo wa quit job na ukiandika ukiuga atiriri ati sijui kana no quit job because of someone maybe I think mundu wendete kindu ta kiu na andu makiambia mafans yaku magiciria hihi urenda go quit. Hihi ndenda umathererie uria post yo yego gatondu andu ni matigirwo na ciuria nyingi muno. Okay, kwari na post igire emwe yari ya toxic work environment. Okay. Nayo egi yari ya gutiga wira ni undu wa mwendwa. Yeah. Most of captions iria njikiraga ri iko cimite inbox. Ni ciuria iria andu manjuragia na tondi ngiota gucokeria ndi wikari igoria mafans angi mandeithie gucokeria. So it is not about me. One thing page yakwa most times it's not about me. Ni ama fans makorane hau marie menjoy morie makene. Okay. So generally only maybe 30% na yakwa. Hau hangi ni yao. To na comment ti nyingi commentaga nio makommentaga. Wena followers ngiri magana manani ni ngiri mundu umwe. Ndeguo. Ini. Twire horo wigie governor. Mukinyanitie ko. Talea kana ticket. Tokwambia talea. Mukinyanitie ko. Tukinyitio hau hakorana. Kaiwo bugino. You know Leah is naive. Kokwo I don't maybe uri ndiciragia maybe I expectaga igigia ndari mundu yo wo anyonagia caring love no gwa guthii na mbere no na riu on his side don't the same and a family wewe kaire hau urarigwo umundu agano kuhuthira uri araguate na in real life ni gukoragwo na ni
real life ni ucamanagia andu magakuoya oru ni character yaku ya gukorwo mwina kahusiano na governor andu ni makuoyaga uguo surprisingly no surprisingly dire dekora situation ya andu kugua oru actually it's the opposite andu ginya makuhetwo advice kara haundu gathi kundu na tucokie character tume gwe character ya Leah ri Kate wina mugava na gukuja asa gavana ya nake no baba to ginya hatina andu atuga mbabezi wapi no ende tika no nyende tondu dynamics okay no githuti thuti mundu ndagaga okay imagine nga maisha no mathakare na mahuthe no abiria ucire mundu mangi ukauga ai I don't seek sha. And why do you think that the so-called young ladies ni maracoka muno kuri marenda muno gukorwo makijihusisha na babes? I don't know. No, I think nirere mundu kuona tariu niri andu no mauge ndibia nyingi ndiragwa ndi muthini no na riu ri ndariho we school fees ndariha tiga nyumba na irio ri ndihumbe wega ri no ri mundu akuona we sawa ambirie ku imagine to ndari ri nenda gucindana nawe sina okay sasa ataenda apate mbaba apite anipite but sasa me I don't care kama iko sawa kwako sawa I think tu ni competition na kukimbilia life okay ni gutengera na iwezi na ugema advice yate ni ndira mundu atige kaneke if it works for you to kuri aria maheana success story ri ukiuga atia nego if it works for you fine kijipa imejipa no ere bia ciaku chimbe cia muri ta ciaku nego muno uriaga uhurukite ni utakina stress na uti mundu rakuhurira thimu nego kuria ciuria waikara haria urenda ukaria kirio kwenda ukagura kirio kwenda so Leah kumarira wambire ku act ni kaundu kariku kau kana kuhanikira muturire-ini koru utakariganirwo nginya umuthi uyu kumarira wambire ku act ni deviatary I think dari 18 kana 18 years giheo role cia set book na directory ore watu casting director akidua we fukuritagwo kidaga kimemwozea directory akeni cast ta Zuhura re mutumia wa governor na anika string do body no director kari kidura kijoria what am I supposed to do with your face? You look like a baby. Na almost ugeriwa kaindera si nimeambiwa nikuwe hii sasa mimi nimekufanyia nini na ujue haniulizi kama rhetoric ananiuliza na anangoja nijibu Mbodo ya ugekora uwe na iwe musangwe katia na ugishoki atia ndogo kida ai ndiakirire ameria help yonge aniambia niende home but then casting director akemerania hitia tondu riri you see you work with what you have sure utono aje urenda gwikatia na hatire mundu unge ka role iyo ndaigute uru muno that was ndio ndaigirite Ithaga Riene ni ndio ndaigirite thukuru na ukorwo thiini wa Ithaga Riene for all those years hihi urona to guthi na mbere ku act kwa hinda rigana ndi ndigusira ndina limit ginya riro ona waya kamukwaju thaigire ni tugaga ndikoragwo na plan ya maisha nindi no ndiri plan muno ati utinda kiuga no njuga maisha mathie magithiaga ndika overthink na ugiuga ati the experience yaku gukorwo thiini wa TV ni kaundu kariku kamwe kau uranite be yourself todo othia environment ya acting okora na andu mithemba mingi muno na ni kore pressure ya kufitini
Go ogethi utenyitiririe ogwo ri ta suffer financially, mentally, spiritually. Uigwa andu makiuga ni ndianyua njohi ndambirie kunyua ndaingira handu hana ndanyitana na andu fulani rio ndambirie gwika ona nona but be yourself. Na aciari aku nao no june makoto magigo support hihi reaction ciao cikoragwo cihana atia nginyagia umuthi? Ni kwao you're living your life. Awananga story mob. Wao ni we bora uko happy and you're okay. Na wena irio, na wena kina. Jibambe. Makurekereirie. Live your life. Yeah. Na utiga ukorwo acting ni kuri ndugi ukoragwo gika? No biashara na haha bebe nguhandaga na hau. Ukoragwo wi murimi. Murimi by proxy ndenyo ngiciarwo mucini kurarimwo utuika murimi na ndugatiga wende kana wage no nginyo utura hau. So ukoragwo wi murimi ri uretari TV ni kuri murarima na yani witore uria turenetwo ri aciari akwa matio utucocaga andu agwika maundu riu ko ni enda guthondeka nyumba ri ni nyua gwita ndenda ku renovate nyumba ro murona ta ingihana ati kamungienda atia ndenda gwika undu muna ndenda kugura kina so ukoraga mind yaku icokaga umuci uguo kwina undu ri ta riu no njuge ndirae na mwako ndirakaga no ni naona si mjengo yangu but partly ni kama yangu because it's family. Na kwa nyumu sherehe tumeigana turiana wewe wakachatu Igwani weke hikanda. Asha, hello ngithutha wakwa. Na riria hihi uhurukite niki wendete gwika muno? Kuruga na gukoma. Na ni undu uriku wa mbere wikaga riria wokira? Gikio. Mungu kaya ni mazumu. Kana riria ndirathie wira ni arabu. Na ni kaundu kari utangika utakomete? Utangika itakite? Ndo utangika utakomete. Kaundu kari utangika itakite? With that both you. Oi. Kwenda. Sawa. Naturally ndikoragwo na program by the way. Okay. Sinanga program. Tauri okondirathie wira ri na ndigubangite kindu muthenya ucio ri. Ni no koma ngukoma. Ohare ndeiguira njukire decide ndemhotu kana njikare nyene TV kana uguo. No ni no horie thimu ndinde nyumba ngome. Werete gwikara indoors we wiki? Wow. Ria tukirikia he kindu gitagwo quick fire. Quick fire ni ucokie ciuria cio. Na go expect ndo kogwa. Ndagucokia hanini high school, primary school. Kiuria kia mbere. Thiini wa Biblia ni ibuku ririku ritakoragwo na kiugo Ngai? Ino amnya ciari ndagire si. Adira dira. Ngai. Otiri. Ekuri. Ibuku ritakoragwo na kiugo Ngai? Revelation. Asha. Ndiwe man. Ibuku ria Esther. Esther ririko na kiugo Ngai. Nego thiĩ guthoma. Haya gia keri. History. What is rotation? Crop rotation. Rotation. Rotation of the earth. Ne the ege konko. Asha ni kule rotation na revolution. Rotation ni ne ediroka under the sun. Yes. Itigo. Ira idea. Deka uruta kau. No they how. Kiuria kingi. Name two Bantus in Kenya.
Luya, Kisii. Yeah. Abagusi, Abaluya. Au ni Bantus. Oh, you go confirm. Guy, for real? For real? Oh, yeah. Nyoko igwa toraigwa Gikuyu. Gikuyu tugethwe ukona Baruya. Aya. Ndona history wari sawa. What is a computer? See. It's a human machine. Do you hey. Is a device. It's a device. It is a good idea. Electronic device that is used. No. To input information and output data. Thank you. That's computer. I got the class 3. You know, basics of computer. Class 8 to the computer packages. All the way. I couldn't make sense. Kia mwisho. Science, what is ovulation? I know what ovulation is. No, ovulation is when the ovary releases the ovum and attaches itself on the walls of the uterus, awaiting reproduction ni conception. Yo, ikingoja mayai. Kio digo shoki digo kwera todo. Waiting fertilization. Yes. Oh, after fertilization sasa inakuwa conception. Yes. Kio digo shoki todo. I am right. Yeah. And you have experience. Of course. Even if you're experiencing size, you don't experience. Shigo cia kuri mafansi akuna makiria aria maothe makunyitireire. He wambere kenju ndonya ndicokagia ngatho ngai muno ni ndiganagirwo in public tukiria ngai ngatho. This life is not easy. Tukiria ciaria kwa ngatho ni kunyenda na kunjitikira uria hana. Nya rigi ndohana uria marenda hane no makauga haithuru ni kiahanikire na andu aitu na andu aria othe turutanitie nao wira. Thank you. Oma fans ndimwendete. Be yourself, take life easily. Mama maisha matikwenda pressure. Thank you muno. Na aya marathama kwao. If you can stay in your mother's house, please stay. Okane possible ikara kwanyu. Ndogathawe. Ni ndiraroria ndrona landlord wakwa ni. Nite mbia ciakwa nyingĩ muno. Na nduki handu invest wiga handu ngiaka kanyumba. Riu ri nguiga ndiko. Iyo kuguri. Ndĩraiga atĩa na nĩwe ndĩrarĩha. Yogani iyo nacio. Riu angĩkorĩha nyũmba 10,000 rĩ ũtangĩ service 10 we nyũmba ĩyo. Koguo la device Ono ikae kwa nyikara. Ngire kwa mami ndingĩrĩhaga. Ngĩgũra irio. Koguo la ma device mundu ikare kwao. If you can ikara kwanyu. To nginya. No amenya. Life ya between high school na miaka 25 rĩ ni ya wana. Wona andu matarakunyita na kwa utawe mwana no we mundu mugima. Unaonanga tu mzazi haniget. Anashinda amenikelelesha. Si niende tu nikae kwangu tuache kukosana. Riu wagima wakinya 25, 26, 27. Kama nyamoto leo hana. Agani ndari na wana. Abagoshoka muci. Kajoke muci. Abithirutie ndago bangu. Riu ri no menye riu uracoka ona ni makurire matina mathaa maku magikoma utinda mugikaniria ciugo mari o hau mahoreire na ni magukena tondu magukwira Saturday wikuo o ndware thoko
na tene okiragio nduri urokira koma biũ Nĩ ũrĩũkĩrio nĩ maku. nĩ ũkĩrio nĩ rĩu thaa ici gũtirĩ mũndũ ũrongera na ũrenda gũkoma sawa. Thengi mũno mwĩroreri wa Kururia TV. Tũrakĩigua tũkwaranagĩria na Leah harĩa ũrĩa harĩa Ithaga Riene. Tũrakĩigua nĩ mũirĩtu agĩkwĩra be yourself nĩ ciugo cia mwanya makĩria na ũrĩa ngwĩraga nĩ kukaa chonjo kama jonjo tũgĩkĩrĩkĩria hau mũthenya wa ũmũthĩ tuonane video-inĩ wengi haha tũrĩkagie tũkamera peace. Any peace.